Kuringana na aikari aya maugite mugunda uyu niguo gikaro gia ciana cia ndigwa hamwe na andu aria matehotete mwena ucio uguo kwendio kwa mugunda ucio ni gukumahinyiriria na njira nene kuona matire na gikaro kingi. Ni shule inasaidia mayatima na huyu mama amesumama nayo sana tukiwa na yeye na watu wengine. So tungeomba chief wa area hii ule amekuja ni mgeni asiingilie wananchi sana. Hati akiona mtu akijenga kachoo pale leta hongo, hiyo tutakataa. Oho ni matetete makiuga ungumania ukoretwo wongererekete na gikiro kinene mwena ucio kuona ona cifuria wagireirwo gukorwo akigitira muingi wa gicagi giki niwe ukoretwo muharini wa mbere guitira mugunda uyu mata. Tunashangaa sana, tunaambiwa tutoe pesa ndio hiyo holi jengwe, na hii shule ni ya mayatima. Badala tukuja tusaidiwe, ile kidogo tuko nayo ndio tunataka kunyang'anywa. Sasa nauliza tunaelekea wapi? Aikari aya maugite matigwitikira mugunda ucio utunywo thukuru uyu kuona kou ni kuhinyiriria ciana cia ndigwa. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muthoni wa Ndegwa.